دم و بخیر تماشاوان بربانک تیوی برنامه کم نشوپین من دست به وشان خود دکه و از لیلا چل در گوشی خیراتنا آواده کن برنامه ما مدکارن تماشا بکن هر روزی یک شما ساعت 6:05 رو به دم اروپایی دست بکیده از دغازم جشن قربانی همو خوشک و براین میه باورمندان پیروز بکم برای اف جشن برای هزیه و مروف هزیه تماشاوانی من هیجا اولادی ملتی ما دیروکا گالک ملتا خانلندیه به میرخواستیا خواه به فضیلت خواه به پشگرلیا خواه به هبونا خواه لیواری وانی واده گوتن در حق ملتی ویت زمان دما ملتی وی حوجی پشگریا و آلیکاریا وانن دما بونا پیش روژا ملت و ولاد خیرخوازی و پشگری حوجیه نزانم اف خیرخوازی خمخوری و ملحظی وان کداده چه و چرا سربلندی نتوی ددمره وسونه پیشیم روز گودنه ام خلقی را گلن لیخارا گلن اش چما وانتش دا دویجم وان گودنه دویجم مخابن هر گاو هر درا از دی ساته مستر وی فکری واقعی اب گودن راستن و از پر دل ایش و هست خم دبم و تیم سروی پرسه و پرسه ددم چما افتش دقیقه مایسا آخر چما ملت دن ودیت ملت دن دنری چه قاس ملت حزیه وانه هیه چه قاس خیر خوازیه وانه هیه لی بول ملت من افتش تنه از تمه هوی پرسه ددم و برسی ویجی ناستینه وان روژا از دیسا هم بری بی پرسی سکنیم بری چند روژان از مروکی پر زانه پر ملت هز گلک معقول خیرخواز خمخوری چاند دیروک و کم نشوپین ملت مروکی دل نمز و تیر و تجیوه بومن ناس نوی خورتی معقول سیدا گویانه جنوبچه گویان آسر باجاری شرناخی 30 سالی زیده تره سر کم کرنا فولکلور کردی به فوتو، ویدیو، تکست، آرشیو و دوکومنتاسیون براو دکه خانی جبا و با پیران مایی دکاربو بدا کری دکاربو برفودا لینا هلدای کریه موزخانه اتنوگرافیایی بحث کرن به دل و جان بخواه بخشاندن به شب و روز لسر حساب باور بکن لسر حساب تندرستی خواه به سر حساب تکچون مالبتی تنی به تنی افکار دجوار لیکار پیروز دگه مروی هان نه کارسازه نه دولمنده نه جیجرا مال و ملکیشتنه دجواره سالان توی کاری ریوا بوی تنی ریوا بوی اما گلک دجاره بی آری کاری بی پشگرتن راستی جی ام آلی کاری و پشگرتن حوجهه گلک حوجهه راستی جی گرک اگر هنک ایمپاتی و هنک آری کاری هبیا ماموستا دکاربو دوباره اف خزنا ملت دولمند بکاره کاربو اوتش بکره لی آری کاری لازمه وادی من اف برنامه حاضر دکر بری من سروی پرسه هنرمند میا ناودنگ اصلی که قادر و پیشکشوانا بربانک تیوی میانه حسن جی اف پرسهانی آنی بونا هولی یعنی وانا زنگلا آلی کاری لی خسته بون لی دیسا هر تشت بیدنگ ما و حتی روژا ای روژی کسات آلیکاریا ای مروی ناکه راستی نا گوتن نه سلوی مرویه اری اف مروجی لی دل من دیشه بونا وان هر تشتی وان هر مسئله انسترومنتا چه اف مروف براو کریه
اف گرکی بخوای کرنی اگر هم دغازن کردستانی چی کن کردستان خو والا نامینه گرکی بیتجه کرن گرکی اوا دیرو کامه یا گرکی بخوای کرن از جانه عجب مایی دوینم ام کارساز ما ام بیزنسمن ما از حساب بیجم دویژن ام دغازن خیرخوازی بکن ایمالاواو میدان خیرخوازی پره تنی وارن تنی آلیکاری بکن تنی وارن پشگریه بکن زانه چانس اوا یک اوا نموشه که امتینه میدانی ها خاص نموشه سهنه چاقی گرکی بی تنی وارن وان خیرخوازمه و نجی گلک لازمه یعنی بوناوا اوا دوکی قروشن لی بوناوی کاری هان اوا گلک تشتکی مزنه دوان دستی کاپی که امنا دکارن وی موزه هی دیولمنت و هی دیولمنت بکن وسپ زو اشتاق رابون من فیسبوک خواه کرد راستی جی از گلک شابون یعنی من دگو از ایرو هنگی یعنی اف کارساز ما اف بیزنسمن ما هنگی یعنی هنگی بین ما یولی برا هنگی حشار بن برا هنگی اگر سوا پیشاروجا کردستانی دفکرن پیشاروجا کردستانی اف هر تشت لازمه یعنی امینها ببینن میوان وی موزه اتنوگرافی هونی خواخا ببینن لی نویجن چاقه اول تشتکی نه اسا گرنگه نه بالکیشه برا جلو برگن برا کوپکن برا چبن یعنی اول لازمه اولا گلک بالکیشن باور بکن نه هون ارمنستانی و گرجستانی بگرن نکارن تشتکی ملتی دست بخن نکارن تشت نمایه برن هر تشت اندابو درکی نه جنوا هنه تشت هیه لی وعده بی و افتجی اندابه اگر عیسا برا نکن اگر توپ نکن اگر نین سر هب وی اندابه و این وعده من ایرو من فیسبوک بکر گلک از کیف خوش بو نویه میره والاتی خالتان رزدار محمد فراد دوگان باجار خالتان آواده که تمامی اف باجار آنتیک آواده که یعنی گلک مزنه دیده هر تشت اف گلاجی اف رستورانجی اف ریو اف دربیجی یعنی هلدای سرخا ای چه خواست مری چه خواست جی که خوشیه از گلک از وانا ناز نکم چیلی از گلک که خوش بوم چاقه هنه مروی اصا کی جان بونا والاتی خود فکرن بونا دیروکا کالو باوی خود فکرن بونا ناوی برا ناوی واش بجی این ناوی وای اصا هلی بمینه نکو اون افتشتی نه هیجا یعنی اصلا من ببورین از نکی گلک نکی عاجز دوام وان تشتا چاقه از دبیم نما از نکارم پرسا وی جاوی چما تمی از اوی پرسید دمخ آخر چما گرکی ملتی ما اف بین و راستی جی اف ایرو چه من خواند چه اف رزدار محمد فراد دوگان دکه راستی جی اوا جی که خوشیه جیش نزیه چاقی هنه ییسا چاقی اصلا باری گلک گران هلدانه سرخوا لی اف ایرو اف برنامه ما اف ایرو نموشی چاقی از دغازم نیشاوا بکم اما گلکه اما نقد که ناوی بحر مزن دا و از دغازم چاقی کارسازی من مروی دلوان مروی امپاتی هنکی بفکرن در قوان تشتا هنکی بکار بر آلیکاریا وان مروه بکن که خود دیفشینن بونا نکو بونا ناوی خواه ای براو دکه ای چه کسک نزانه جن آلی دغازه نما اوا وک زاروکی وینه کد دایه یعنی دیشه بونه هر تشتی جی دیشه لی تنی دیسه از دویجم بوی کاری تنی ریوا بوی چه خواهی تا بخوازی چه خواهی حس کرنا تا بر به ملعت هزیه با چه خواهی حس کرنا تا بر به بالات با تنی یعنی بریوا برنا وی کاری گلک زوره از گلک دریج ناکم واری نها امی ابتیروکا وی مروی ملت حز مخیرخواز مخمخور از دریج ناکم ولی ام هبرا ببینم میوانی وی موزه اتنوگرافی ببینم میوانی بریز سعیدا گویان ببینم میوانی وی و خواهی وی
هلبت نیشا که وقت از بوم ماشوخ و خیرخواز وی تشتی از باورم چاق تماشاوان مجی و یعنی بوی حواسی بوی گرمایی بستینن و برنامه ما برای سعیده گویان تبخیر هاتی به سر چوان سر هاتی از گله کشام چاقی من ناسیا خود دایه و از ناسیا خود دایه واج و دایه موزه اتنوگرافی و از باور کم از خواخ نها بلژیکا رو دنیم نه اجی یعنی موزه بلژیکا جمن خواستن چاقی از تشتکی یعنی اتنوگرافی و دیروکا وان تشتا یا ملت من نیشا کم از دگرم نکارم نمونه ببینم نکارم نمونه نه چون گرجستان جی من پاکی دیره جنان نکار بو بدی تا بانیا حتی روزاری نه ایلک نه تشتک و از دوازم نه چاقی اون اگر من تشتک در قوادا نگود هون سردا زیده کن اون ناسیا تماشاوانی مه بدن موزه خواهی اتنوگرافی کرم کن دنگی دنای میکروفون خواه بنیره کرم خواه اسپاسیاتا دکم دنگ هات گلو؟ بله دنگ تی اسپاسیا دکم گل سپاس دکم جبونا و بخوندنا و یا تلویزیونی از گل شاب و دلخوشم و سلام و ریزین من جبو تماشاوان تلویزیون رجعیه یعنی ام بحثا پیشم بحثا موزه اتنوگرافی بکین یا دست بسترانا بکین تو من چه وقت خواست؟ نه پیشه در انا کی ناسیا ما بده موزه خواهی یعنی من گو چاقی تا 30 ساله برافدکی تا چه دست بکرد کار یعنی تا چرا دست بکرد افجی تشتکاری بله من سال 1993 دست به کار چند هنری و فولکلورا کردیا بر به وندابوینه بر به حلاندنه بر به لهیه بدچه من کش بر کو هنگه گند والا کرن نوتو سیان دست بیکر چه فولکلور افتشتینها از پشتینها از نشانه و بکم سترانن گوتنه پیشیانن داستانن لزوکن و مامکن yani çı dışta folklora Kurdi ya ambejin ya mı gelan çı heye ya bu dastimece geldi من avana berhev kirin min ambejin kategorize nekirin min nago ez hema tane bedengbeji herim yan ji ez stranin folklorik en davatan herim min nifir komkir gotine peşiyan dastan stranın en şerran en ayini yani çı dışta tu beji jiyana geli kurta vi geli de çı heye çı te gotin hatta haber dijin min avana ji berhev kirin ji ber ku avana gund hatin belav kirin û çol kirin û vala kirin ev babu bapîrên me xaltikên me metên me mamên me apên me avana em bêjin hatina astek ya êdî temenê xwe dumahî ke evana wext çi folklor heye di devê wan dayîkan de wan babu bapîran de heye piştî ji sergundê xwe belav bûn evana wekî tu hinarekî li kevirekî bidî her hebek libek diçi di nava şkêrekî de wan dadibin bêje ez jê bi lez û bez bi zav min kir ez hingê bi amatörî bi defter û qalemekî ez pêşî ji mihela xwe ji taxa xwe min dest pê kir paşê ez ketim nava mihelê û nava cîranên me yên gund û bajar û yani hêdî mezin bû Kek sayda ta bibore ta kirine wak kaset tane wak pirtuk jî de çekiriye. Belê ev müze etnografîk dumahî ke ev 2 sala min dest pê kirî min ji not û siyan dest bi folklora Kurdî kirî hem bi tekst hem bi foto hem bi video evana hemû yani arşîva televizyonekî belkî ev tiştên televizyonê de nebin ba me heye bi salan min evana kom kirin û xwebexş yani me evana bi xwebexş bi imkanê xwe me wisa kir di wan zemanî berê de ji salên notî de
کشتنا میران جو وکی تو فرق آب بخوی او قاس انسان و راحت بود من پیشی خواهش مال پاراست جبونا کو او ترس و وسوسه جمالی را چه نبن چونکو yani Kurdbûn kincekî ji agîran yani têde hebû ez bêm kuştin girtin winda bême winda kirin min xwe ji wan veşart ku haya wan ji min nebitin ew tis ji wan re çê nebe piştre li kolanan li nav taxan li nav mihelan de min xwe ji însanan veşart ji mirovan veşart ez wextê diçûm ba dengbêjekî bija problem û kêşeya herê mezin ew bûn ê digotin baş e ez ev pîremêre hetan hege tu qîmetê xwe ev siran ev gotinê pêşiyan ev tiştane ne qîmetê xwe nedî çîrok tu qîmetê xwe nebûn va tu gencî tu van cilûbergên em bêjin kincên efendiyan tu hatî vê derê bavî pîremêrî gelo tu ajanî tu zelamê hikûmetê çi qîmetî wî heye tu tê belê 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 yani jiyan hemû tirs bû hem mal da tirs bû kolan da tirs bû ku ez jê kom bikim ji tirs bû êde bêje heta min evana me bi sehmê wan me bi eqlê wan dixist heta îqna dibûn hêdî 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 ez bêje bi wê çendê ez bi ber bi profesyoneliyê ve jî çûm min tecrübe qazanç kir bawer ke ez niha wekî psîkologim yani çawa mirov nêzîkî xelkê dibe bêje wisa çar pirtûkên pênc pirtûkên min niha çap bûne ser folklora Kurdî stranê folklorîkên botan û dastanên dastan di nava destan de sê beşin beşek ya ayînî ye û yek jî ya mêrxasî û yek jî ya evînî xoşewîstî ye û pirtûkek jî ya antolojiya dengbêjan e nêzîkî çil û pênc dengbêj bi vanera min hevqeyvîn kir ji başûr bigire heta Ermenistanê ez 20 rojan çûm ne mehekê ez li Ermenistanê ew li gundê me yên Kurdên me yên li Ermenistanê jî ez mam min wê derê jî filmên dokümenterî pêkvejiyana Kurd û Ermeniyan çawa ye ew gund hemû li bîra min in yani ew Sîpan ew Şamîram ew gelek in yani wan bundan hemû belê vêce ez hatim evane ev müze etnografîk ev hinek cer hene li vê derê ez ê nîşawe bikim cerek birayê min ji derekî xatîre anî ji mihelê yani ji cîranên me derekî anî ez ji hingê mala me li Batmanê bû ez hatim Şirnex serdana birayê xwe me got ev cer ji ku derê peyda kir gola min ji mala cîranekî elektrîkçî bû elektrîka wan çêkir got min ew cer li vê derê dît gom gazî ji xwe re bim got hema ji xwe re bibe danî ser balkonê ez min ji balkona wan anî vê jûrê min hilanî wekî tiştek hema bêje ting serî min dibêje lawt ev 3 sala tiye berhevkariya çandî hunerî dikî vay eve maqe ji vî girîngtir heye ez hema wî cerî dest pê kir min hinekî navberda berhevkariya nivîskî û ez gund bi gund pêşî dîsa ji mihela xwe min dest pê kir gov nizanim gov oxir hinek oxir dibêjin gom dibêjin te dî zamanî berê tiştên ev kelîperanayê hemû avêtibûn wan goman de terk kiribûn terkê rizînê bûbûn ez bêje çend em geliye goyan qilaban jê re dibêjin bawer bike gom nînin ne min serî xwe kirî hundirê wan de ez du caran bi jehr ketim haşa huzûrê ew pîsiya paz û dewaran ya heywanan hingê wisa destê me çû ew kêç hebûn yani ez du heftiyekî li vê derê nexweş ez çûm nexweşxanê derman dan min xelk kenê xwe mitkirin li vê derê mesela min wan tiştan danî ser milê xwe min danî zarok pey mit kete dike way tij ji Batmanê hatî bî girêşpaqijê mihela me maqe li vê derê kar nebû tu tê vê derê dikevî van govana wan nava çaxê fehm nakin çi bikin ya sane yani vêce tabii min dewam kir min evane mesela cîranên me pencerê de wisa serê xwe pencerê re danî da kenê xwe kurla tu dînî tu ehmeqî tu çî
دار رنا مالا خوا اف چیه تو پیکتی والحاصل هيدي هني بجات جيراني ما ملاح كريم قول كا اف تشت كل بيدري اف زبلة تشيا امانة توب كل بيدري والله حكي هون دري خوا بصد دري هيدي دري فكر بري خداي دري وفكري ما ابا اف تشانا ابو تلفي كوم كده يبون والله اب بجا هنيك تشت مثلا مش وان جوبان بيدات كي نابي من تدي هنيك بجا دركت والله سيدات تشوفات تشتانه تيند والله تشتكي فرخوشيكيه و ديارة پرکی باش تیره قازانج که انتیکا فروشه انتیکا وکی انتیکا نه بنا ما قیمتی وان نزانی دبن استانبول و اوروپا دفروشه ملت ما هر جنگ تش وان پره و گرید ده یعنی بله مثلا والله هیچ جرك مش نافا حري نافا الزبل من اني من فيديو يا وانج مثلا من تشيجرت يا من تشيل كويدر ديديا بيشي حالي ويدا من فوتوغرافي ويجرتيا وباش من اني من او باقش كريا جيلا كريا فرني كريا وصاجه من فوتوغرافي وان جرتيا مقول ازي بكم يكم بلكي الدنيا يدا يكم به يعني موزيك تشوا هاد يا اوا كريم مش كويدر تشديديا ببرینه کاکو ببرینه لی رقم جی سر نویس یا بیجم کیجان ساله یعنی تشتا کیسه تسپیوان تشتاجی دچی یعنی نه دیرو کاوان بیجم وان کاوانه که اگر تشتا ایسا تزاني هنك تش تخمينين جبركو افكالوبال يعني تنزاني كانجي هاتيا تشيكرين اللي هنك تش ام بيجين جرك اي دايكن مين ازديان هيا ازي قاب كديني شوابكم روج للسرا وديريجين روجي للدورة ويجري هيا ابا یعنی تخميني دورة 1800 ده هاتيا تشيكرين خاني شاوت يا او مايات ده باشه مالا خدا آبا یعنی تشتک بینه هات یا پاراست یا هات یا پاراستن مش سر خورده فروشه او عربه خورده فروشه من ديت من قول كاتبي نادي من قول والله ديارة باب قيمتها قول بلي ازي بدم تا بوهاي كي نزان بحث $100 يمكن رونا مقول مال ميلات وتاخذ خير $100 بجد جار تجيبون المزيان ده باش بمن فوتوغرافي وانا همو يجرتبون بقول باش ترى ولا تشد ببازي بدمتا نيك ازي ده جرا بدمتا بقول قاي قيمتي بيتشيا وصل بقيمات كي çünkü از نكارم يعني من از الباجارانم و كريدام ومن او ابوريان مش الريناد كو اسهل تشتي بكرم وصل بقيمات كي ما بتشتكي بقيمات من كريم من اني البيدري من بتجيه كير وهنك تشت ام بيجي تشتي هالي كابن هنك داريها يا 400 سال او الرقم او خانيه من پیدا کری از دزانم چون لوی داری نویسی 1700 ده او داری هيا وهناك او كوار هيا 1900 ده او ناسنامه خودیوی تیده یا يعني عم بيجين هناك تش دي 1700 حتى 1908 اف تشتانه من بر هفكرين نزيكي 1000 parçayın و خانیه من جد دجورن دو آدن بری یک بو جهتی ده نبا ارابم سالون بو ارابم من وی سالون ایجی کر وکی خانی من رستوراسیون کر ارابم من پری خوا چه پری من ابو من همود لوی داری دا از yani ایدینی کارم مثل تشتکی بکرم خرجی مثلا کک سایده اول چند ساله ببرین اول چند ساله تو بی کاری دکی و یعنی تنویسی جی داره قوی و دویجی جی چاقی تبرف دکی هبونه مرو چاقی بجم هوا سوانا بر بوی تشتی هاتیار ترا تلیفون کرنه آنی خواستنه بین ببینن آنی آلی کاری بکن تشتکی صاحبیه چی بیقه؟ نخي لا يعني ويك مقول يعني من انتيكا فروش انتيكا تجاري انتيكا دبينه از جرك شكاستي دبينه بك بدل ما بينا ولا قيمه ما قيمتي وين زان يعني تو تشتكي بهاي كي باش نادي ما ناكر از نادم من جرك تزين يعني وصل تشتري از شون جوفي وان دا شون مدزين مداني بيدري ده اوفيتيه يعني شما وقت از بيجم بدا من قيمه دكابه البيدري برزت الدنجي خانوي يعني من خوي كليا دز يعني من قالك تش دزين يعني وكي دز يعني شو بيجم
چونکو قیمتی وان باشه نزانن آویتی تا آویتی اج کنترل تا درکت یا پشت از چم من خبر دادم من گو او تشتیتانه دایم ولی من دزیا من دانی بیادری کدی خواهد یه گو پاوات دری ولی هم ایدی شنگیج پنج مزیات ببی ویجا هنگ جی خوابخش جی کرماشان بگیره حتی بج استانبول اینه نه هرکل کی تو ماد جوانه ج دیاربکر ج شمزینا جولامرگه her yeken bejit tiştekî gîrka wan ê bapîrên wan mayî cilikeke mehfûreke em bêjin yan ji kinceke ji min re kar wekî ya gotiye bila xêra dê bavê me vê derê bila wê derê ve bike madem dê li vê derê ve me çijekî bila mal wê derê bêja me hinek em wek min got me hin dizîn min hin xwestin min hin jê bi zor ji wan standin û hinek jê xwebexş dan min û min gelek jî kirî ناجي ديني من والله هي يعني كان نزيك هذيك ديني من جهي يعني وصل دو سال من دست بموزیکی اگر ام بجین آلیکاریک مادی من بسانده با باور بکنم من دید تیرا چهار اوده دنجی بده تجی بکرم من ها گلک تشتی من مدانیا سالانه مدانیا مالا برای خواه مدانیا حمامه بس جی سرشون جینیدن اوانه جه همو کدنه سرهر و خودی تیرین ناویجی گلک زحمت كاك سيدة لي دولت حكومات چا بتشيش عميدن افكاري ده حكومات مبخوش شكايتها فايكل مبخوش شكايتها فايكل مگو هنيك خير نخواز وي در كevin وي بچن شكايت بكن دي بيجن سيدا شوية وي داري نظام چيك كريا جا الرابوم من وخوان نامه اك چيكر دعوت نامه جا قيمقام رمت چيكر من دعوت كرن او savcı hakim emniyet müdürü emniyeti bu var hemen müzeki etnografik ava kiriya o da müziğe de peşenge havayına yan şaşman yani bu kazayı ki mesela bütçü hem hayamejeniyle çavat işte bu saat şeydi ben valla hatır beri fadan mesela deviman vekiliman çar pencaran az piroz bayil mi da go em de piroz dikin de karaki gele heja و بنر اولا وقت کاری خواه حساب دکن یا که وقت یا دولت حکومت yani Türkiye. Evet, em her tişni karı tiştan bejin. Em çi bikin yani em mecbur ya beli me yani ev rast ev malime ev beşe ev tiştana evin da buyun ev ana baba papir me bi salan jiyana xwe bi bana kiriye hatim beli fadan polisin in istihbarat hatim beli fadan tişteki yani eğer zerre tişteki bidit va شخوی من جبی گرفته بانو دست داری با سروانتشان بری خدا نه همو تشتین جیانه نه یعنی شوی چندی و تشت و etnografik müze etnografik جی Türkiye'de دستوروی هیا تو قدخل سر نینن اگر بجن وکی arkeoloji bana anji tişteki دی بان این antika بان avana serim rov de değişene بجا شوی چندی حساب مجد etnografik جی حساب متی تو قدخه جنین سر بيجي يا أبا قدخه يا أبا تشمع وصادقي شو كان ديما تكيشة علي كاك سيدا والبيت لي دان استاندنا تاوي موزي دني يعني تاوي باجار دني هي يعني تننا تقا نفيسيا بيجم تشاغي هاي في جندي داجي يعني موزيك etnografi هي yani ana jübeyin bebinen hani tehrit yani sen danustandın avatına ne tev müzeyedin هنا parlamenter hatın vali hat çiye evi rektörün zankoya hatın gotin vi bidin mi emi bin şkora dereki çekin emgum ev qaz zahmet biri az çima bidim ve hum biçin videoyu bikin nabi qaz nadir zankoya şirne xad go vi bideme emi küderat bu qazi للشرناخ امي سنابت مزا ابا بكن امي بني خدا الحساب من نهر از نكارم يعني من او زحمتي بري رابع تشتكي وصان از نلسا سليوان بم دبيجن خاني جبابان بك جبرا بكر نش بابا از انا بس اسميوان بكم
يعني تتغازي وش اوا چاقي ناف ملاتي ده يعني تتغازي چاقي اوا ببا يعني خزنه ملاتي ده ببا يعني نكو صايبه لبا بدي حكومتي البته يعني يعني چاقي aslında ملاتي ده خاي ewa چاقي ملاتي ده خاي يوم تشتا دركبن راسته بله بس من ewa yani مرov nikare her tişt deri bekiri beje yani ez çima vê tiştî bibim bidim Diyarbekir ser parêzgeha walîtiya Diyarbekir wê derê bidim avakirin. Yani ez ji wê çend hesabê min nayê yani alîkarîk bu hatiba müze etnografîk ev avantaja me heye tu qedexel ser nîne. Dewlet dikare mesela bêje ez ê derî ser te bigire her a. Bibore ez hinekî nexweşim bêje ev jî firseta ji me re. Tenê mesela bêje alîkarîk hema min müze di nava mehelê de ye tu cade jinînin bêderî wekî kolan e tu kaş e. Mesela destekek alîkarîk heba min derekê navendî min xanîk çêkiriba ji dilê xwe re li gorî mîmariya gundî yani xaniyên gund ev tiştane lê cî kiribana aniha mesela gelek kes hatin em bêjin te ji parlamenteran bigire ji hunermendan bigire ji Amerîka hatin ji Avrupa hatin ji Başûrê Kurdistanê hatin got me hetan hay got me gelek müzeyên etnografîk dîtin got lê me wekî vî dewlemend mirov xwe di nava wî de bi rastî jî yani mirov bêje eva etnografî ye yani mirov bibitin ew wan zemanî berê nîne got eva ewil care yani yekem ciyê لكن وادي كردستان چه به اما گله تشتکی گرنگه يعني بوی موزه باشه ولاد دکاره پیراجی خازانچ که نما وی ها خاص بین ببینن بگرن يعني افتش لازم لي باشور نتخواست بکره يعني عالی کاری بکره يعني خبردان چه نبود ev yani transferkirina wan kêşe ye nikarî wan tiştane hinek tişt sed salin ciyê xwe qîmetî wî ciyê xwe heye em ez niha tişkî nîşate bikim ev kevar heye ev kevar 1900 de hatiye çêkirin ve nasnameya xwediyê wî jî heye tu rakî dênî derekî dî wê hilweşe wê bişke wê xirab bibe ji hinek tişt ciyê xwe qîmetî wî heye hatiye dê madem me her wisa kir ez ê nîşan bikim wisa ورنا مهلا نها موزه وميزه لكن علاقة شيء هي تدا شتنا aha ev xanî ev derî ji dara guzêya yek parçe ye bi dest hatiye çêkirin 1700 de hatiye çêkirin ciyê ew bêjin ew tavşûyê wanika çi ye hê ji diyar e bellî ye ev kilîta wan ya zemanî berê sağlam e berê ev yên 1700 de ye evane jê re kolan digotin eva stûn dixin vê derê wisa hilawesin ew ji bona ku ew mesafeya em bêjin lent heye ew ragire naverastê ragire erê evane destxetên çantên destxetên dayîkan il vê derê xurcik e ev cilûbek ê şirnexe ev jê re lewendî dibêjin şûtka gelemûsî evane ji hemû li vî memleketê hatiye çêkirin evane ev cerane evane ên dayîkên me ên vê navçeyê hatine çêkirin hinkî zehmet e nîşandana wan bikin بس
اما تمام قصيلة ناري بقصيل شكرنا يعني تابع قصيل چیه؟ بفهم دارقة يا وان آه. أنا زادة أبا آخر معدني وي آخوي طيبات البداية لا أنا أم بيجين وكي قصيت بيجي أنا جورا أنا هاري بنا بله بقصيلة ده أنا إيدي نايل شيء كرن ولا نها مالا دا تشتيسا هي كيك سيدا نها مالا دا تشتيسا كيرتينن يعني هي تشتيسا هاني نا أنا نينا قد تتفيدان نينا أبا نا بله بيدا بله رابعين بله أبا بارزون بيجني بارزون أبجي إيه دسخت جنين قويانن نافشة قويانن اها بله همو هليا حتى سالين هشتي يجي جنا في نخص نابد با پشتا تا يعني قد خابو نت شو بچ چارشي و بازاره وكي روت تازي بچ بازاره وصا شرمت كرن امانت اها كرن پشتا وصا بيت چون اف تشتاقي دي جن شباب اف جيرا چنجيلك بيجن درگوش چنجيلك جنجي جبش كي سيونز يعني ايوا ها ابا ابجي بريو بدها بريو بدا بيدي ابانا درگوشن چنجيلك بيجن هنيك درگوش بين هنجيك چنجيلك بيجن تزاني تخص بها نفتش جاغيت يعني إسا برفوش يف جلا جلا بها جلا جران نفتش بله ابا جي دزكويا ابانا بيجا هلاويسن دادي هيلانات بيجن چت بيجن زارا كي خاط كنتي دا بصا دراد زينه ابانا يعني ما بيشيكا بله ابا بوشيا گویانی بيجني پر بوهانه يعني سختي وان هيا ام بيجين اورجينالي وان اب اورجينال اللي سختي وان هن الدعوات السري خاط كان يدي كاس سري خنا كان جبال كو قالك زياده جرانه وناي تشيكرين بوهاي كري يعني ام هرتش بدستا داتا تشيكر ناري بله ارجو يعني وريثك بو جرايكي وريثانا پر بالنقش بهور تشيكريا خرجكن اما ترقال بيجنر جلوبرجن ايه هاوينينا بله اي وكي البرمن ابي ايه هاوينيا اف ايه چوخت بيجن چوخك شوخ ايه دبرا سوران جرات بيجن تدبي چوخي منو ما نزاتشي چوخ ما اجبيكه ناوي يعني سرانك سرويجه هات يقولن اف ايه سورانا اف جي ايه دبرا هورمانا تدير هورمان شاخ بيبقى الشاخه اف جي ايه جلوبرگin بوكن دياربكر ان آمدينه سال 1900 دیده دایک دیاری منکر گو خدا با پنج باوک ام نس دوری هفت کن ما هلانیه ما ام پی حسیان تا موزیکی آوا کریه بلا اف دیاری خاطر ایمه مالا وانا آوا که وان تشتاجي تينه مالا وانا آوا ايه والله يعني فهم دكتين افجي خورجيك بتجرمه باور كان زمان عسكريين این زمان عثمانی ها در مایا بله یعنی هر چیز دیرو که هر چیز بله اب شلو شاپک جیرا پنج مکیک بیجن پر بوهایا اوانا اب همو به دست هاتیا چی کرن کجه چی کرن هریا کجه چو ایدینا ما نه هستای وان ما و چی کنجی نو از نموزی بیجم ام هر تش دیروک درکی نیری دفکرن اچه بسی جیلن نزانم چه لی ام هر تش گلک
بالکیشن و دیرو بله. که آنها ام بیشین اف مخفورانه خالی چت بیشنه اما هموی دست خط دایی که نبون آنها کس شنای هر جا هم خالی چه قدس نکمن بنر حالا بای وانا چیه بله قدرنا موزه مجنه کاری ببینی وان تشتا لیتا درقا خزانی من لبا تا درقا ام کوسکه یعنی ایزدیاد دکوت کوین هم بچین اودادن اف خالی چت زانی یک کدری بو ابی مزگفته بو مدت یا از شو مزگفته کی مگو یکی گو کرو هر مزگفته گو خودی ما چه گو ما دانیا وی داری خیر خو ما دانیا وی داری کرو والله من ام بری خودم حلال بری مگو خودی من هوش خوان نمیجنا که روزی ناگن از چون وانا من همو دان سلام بکر بالیا من دانی سلام خو یکیش پنجایی دا گو دیوا کوی ببی تخیرم گو راضی ببم یقامه از بدم بشون خیره خو از بشون بدم بین مزگفته گو خودی خیراتا بنویسه رومان دنی بیداری یا چه بگم نادن منم تاریخ خو تاریخ خو بیانین ام نزانی تاریخ خو ام ناس ناکی بله اوانه چرخین آشن آشی آوینه آش خراب ويا هالواشياء بالصالون اول براوي دمايا زبصان هافين سرد هاتيا شويه من اف جديد من براوي دواني من داني بيداري اما انا جرين زماني بري يعني اما قالك جرانجي تخاخ تاني كاشكريا هاقتشتانيه اما انا من همو من شديد يا من فوترافي وان قرتيا يا برازي منها بو والفيديو برازي منها بو تشتا مد ديت او يا ما فوتوغرافي ويد قرت يا اوي فيديو يا مد قرت يعني ما تشتك بي فيديو بي بلقى ما نقد ابا جدي سا بارزون اف لقاني دارا يعني سر وان تشتا قالك ليكولي شي دكارن بكن كينجي تشي سر كار بكن يعني وان تشتا كي يعني كاري عدد كاري بكي بله أبجي مثلا دم ساخوات كلين دو شافت بيجني دم سانزاتيا أواجه دستار هم دستار نريد دستار سبتشوف أنا جرين دستار أنا كو هو دستار بله هو يكبر بيبري بله يعني بس أبجي سير كتوكن هاني أبجي دستارا جانم تدا كتان هاني شو تكرن أبي بتشوف بله اف أيه شو تدا يعني أبا جونيا والله يعني شو تشتا وزمان تا چه هوا يعني بيجين د كيلر تا د چه هوا يعني بيجين جنم بو نزانم سير بو نزانم چه بو تشتا يعني خاني وانا كا چه هوا مثلا بيجي جبونه خوارن جبونه چي اذا دقطان افجي مثلا جرجره جرد بيجن اوانا همو كبرن توجن اوانا لبيندران اوا بسر في دبي دين سر قرش جنم و سريوي بدوبكي هسبابا اي انجل هيسترابا گیری دادن دورا بیندر اف بیاد شدوتید او قرشی وی هوردگه هوردگه بله یعنی اما نه بری افتش دکاره نه یعنی نه تشتی سا دستا تشتک نکنی بله بس نه ما تش نمایه بله افجی امانه کوارن اما کوارن افجی کوارن بيجين شو بيجين عمبارة دخلوا دان بديت بيجين تشبي كواري أو تخواري ها بويا بيجين قوتنا بيشيان تشتي خوا جوزين خوا ما بيجين خوا دخل خوا داني خوا كيرني أبجد دافيوية وصلت جفيدري فاشي تختم بير دافيوي أب إيه فقير أنا بيجين خيزان أنا أب إيه دولة من دانا أب إيه مازن إيه دولة من دانا يمازن دولة من دانا هذي خذي نينه تمام بيجي
gelek tiştayên vêca jûr ji oda jî zêde germ e. Ha bana em bêjin cirên Yalla çıkma gelûferên cure. berê. Her yek dîrok wan heye, her yek navê wan heye. Ser wan her tişta jî gerekê xewat bêkirinî, kar bêkirinî. Yani Berê. Ev ana kilîtên zamanî berê ew hedat hêsinkar çêdkirin. Du sê hedat gundê me de hebûn. Ev ana wan çêdkirin. Kilîtên zamanî berê kilîtê herê kevin. Em bêjît Kurdistanê de herê kevin. Ev e. Ha ev e. Ev jêre herê. Ev e hezara dibêjin. Hezara em bêjin vê derê ev dera ev der qul dikirin. Vê derê qul dikirin. û vê derê jî qul dikin. Ew dar ha ew dar wisa dadî bi cem zaf ew dar xistinê wisa çûr vê derê ku de kamera nikarim sizam. Wextê derê xwaz girtin der wisa bêja piştî wê ev kilît derketin. Ev mekanîzmaya hundir e. Ewana bi diran e. Belê. Ev de devî bi derî ve jî ev derî hebe jî aynî mekanîzma wî ev e. Wekî nimûne min ev derî vekiriye. Ev hundirê wî ye û ev jî derveyê wî ye. İşte wî evana mîxên zamanî berê bi ziman nebûn, mîx nebûn, hêsin nebûn. Mîxê wan jî bi dar bûn. Saeta te xweş te ekskurseke baş kir wale. Te xweştir. Evana gelek cireyên keviran me di nava erdê de dîtin. Min evana jî anî ev e nizanim ev îşareta ya Sumeriyan e ya çi ye kes nîşan de bikim. Hinek îşaret pê ve hene. Wekî xaç e ev vê derê. Evanaş. Yani gerek cirame tişt me dîtin min ev jî anî vê derê gerçi ev ne etnografîk e lê min anî avêtin danîn vê derê. Haydi pişkî beyû bide here. Ki derê bê lazim ev jî nizanî. Nema jî lazim her tişt. Zanî ke ku ez niha dinêrim min heqa mûzê geriyan ev tiştê te berov kiriye divekî yani mûzeyeke sê çar qat lazim e vakî çakê te Belê. Diçî mûzeya digerê sifar kevin danîne pakî tişte jî tune lê millet ser dûr disekine. Ev cerê dayîkê min êzidiyan ev e. Em êza roja wî hêj net û ev ji tîrêjên wî ne tîrêjên Ev jî tîrin jî tavîn herê. Belê wa tîrêjên tavê dê herê hê tên vê derê de tên xwar. Belê. Alî wî jî çêkî. Yani çi lazim e wan tiştara çaxê hinekî alîkarî bidin û yani ev tişt bîne beravkirinê. Mala wan û yani çend quruş lazim in bikin xanî jî ne bahane, xanî jî balwa texmînam xanî jî ne bahane dikarin wan hinek xanî jî zêde heldin çaxê wan tişta timamî tê de cîwar bikin. Belê evana Mala seyda jî heye, mal heye, zarok hene, ev jî dixwaze bijî. Yani dike lê tenê rêvebirin gelek zor e. Ca. Kek seyde kamera te sekinî zanî rastî jî dilê me re dişe. Dilê me re dişe. Diçî bên Mûzeyê Ewropî dinêrî yê etnografî wan cantisê gelek tiştê wana jî tune ne lêcîkê xaşik baş çêkirine danîne yani dinêrî û rastî jî zendegirtî dimînî. Ha xwest tişt berav kiriye. Ha xwest tişt aniye xwe xwedaya serpişta xwe aniye wê nexweşiya xwe wê her tiştê xwe berav kiriye. Yani êxayî derkevin.
خواهی در کبن خیرخوازی پر گرنگه خیرخوازی یعنی خیرخواز بن خیرخواز ملت خوابن خیرخواز اولاد خوابن براو دکه امریکا حاضر دکه یعنی ام براو کرن دجاره آلی کاری بکن پش بدنه یعنی اول دیسا دویجم اول نموش اکتنی اول یک و چه خوازیه سهنه چاقی راستی جی براو دکن و خواهی دکن پشت رامی بمرن هرن و ارتشت هرن اندابه لیمی چه کردستان هرگم سوی کردستانی چه که کردستان ما وکوالا به یعنی لازمه تجیکی به هر تشتیوا به اتنوگرافای به پرتوخاناوا به موزه دنیوا یعنی هر تشت لازمه هر تشت لازمه بونا لازمه گره که بی براف کرنی ولی نه گلک امکجی هنه پیام جی هاتنه ولی هم پیام بخونن لیاز دغازم ما امکجی حاضر کریه هجمار بانکیجی ما حاضر کریه ام دغازن نشانی وا بکن یعنی رابری تماشاوانا بکن که چه قصد کاره هر یک بقاسی قوات خوا هو نه سر اکران هندوینن اما هجمار بانکیه اگر یک دغازه آلی کاری وی مروی بکه اگر یک دغازه خیری بکه اما قنا خیری بکه 5 یورو 10 یورو نتشتکه ام جانا دکانه یعنی دکانه کی آن نانه کی دخون ده 20 یورو دیلن هیچ دیلن و درس کردن دچن لی اف 30 یورو بوناوی تشتی اما تشتی گله که مزنه از رجای وادکم از هیویا دلوانی وامه یعنی بکن تشتی ایرو اف میگه که سوی یکی دنی به بنرن نو ملت من ده یکی ساتنه نچاقه وان کهنه شوپیا حزدکه یکی ساتنه نکیجان اتنوگرافی حزدکه یعنی براوی عالی کاری بکن یعنی از دیسا جاره که رجای وادکم هیویا دلوانی وامه بفکرن ببینن او خیرخوازی بکن جا که میوانه که من راست دگو مری اگر یک ملت خورا نکه ولات خورا نکه ولی نکه و جنتی ولی ناچه جنتی اگر یک گلک درتسه دوان تشتا برا گلک خیرخوازی بکن چاقی جیویجی جنتی دا جی همه یعنی اما گلک تشتکی باشه که سیدا تبخیر هاتی دقیقه که یک کتا هاتا برینه تا یعنی دیسا دویجم مالا تا آوا صحت تا خوش از آنم چاقی تندرستی تا جی نباشه از آنم گلک من دخواست از برنامه جی باش خستا نما تندرستی تا نباش بو لی تا دیسا دگو نه از یعنی از درکم برنامه از میانه خانم از گلک سپاسی خواه آتسای میانه خانم دیکم سپاس واره که کجا سپاس واره چاره هنگان ستاده یعنی سپاس یا من کاری من چاقه یعنی ملت را بیجن نشان بکن یه سپاس واره مالا و آوا چاقه اون یعنی حقاس جافه دکشینن حقاس یعنی دجواری دکشینن ددن پشتا خوان هر تشتا تینن برا براو دکن لی از ما گفت چاقه ام گلک سورپریز آجی ام حاضر کن یعنی تخمینم سورپریز مجی هنه بونا تماشاوانی ما چه واری کاکس دواری هنگ پیام هاتنه ام پیام بخونن یعنی الان ببینن تماشاوانی ما چه دنویسن و پشت را ام دیسا برنامه خواه بردوان بکن باشه بله ببر موبایل بچوک از نکارم بخوینم نه از بخونم تو گداری همون بکرم آخری ارشد فراد میسد سلام و رج جشنوا او تماشاوان توایی پیروز به سپاس گلک جشنواجی پیروز به که ارشد سپاس گلکی من نه حسن نادری دنیسه هون هر هبن سپاس خوش که میانه تجی هر هبی یعنی دوری سندی دمیشه سلام و رج بو بربانک تیوی برنامه کرنا شوپین من لیلا خانم هیجا رژی هیجا برز وزیر کنیاز و تماشاوان بربانک تیوی سپاس گلک دوریش سرحدی سپاس گلک وارجی میانه حسن نادری دیسا دنیسه خوش که لیلی امجا خواه هز ناکن راسته ام خواه هز ناکن من خواه هز کرا
ایروه البته حالات مجی هبو از من سری داجی بود ام خلقی را گلن لخارا کلن یعنی اصلا خلقی را هم حاضرن هر تشتی بکنالی کاری به پرتیجی به جانگوری جی بر هر تشتی جان لیچاقی گلیت دیگی جی ملتی ما ام بیدنگ دبن ام نزانم ام کدا دچه ام ملت هزیامه يعني محمد چکمک دنیسه به ارنما و جبر بخیر پیروز به سرکتن جبوی و خوشک لیلی و شان خوش سلاو و رس سپاس گلک سپاس کک محمد گلک سپاس وارشی سرکتن ادغازن یا هریکناز کاملا نه هریکناز هلبسوانا ما هجای خودی پشتوانیا و بریا بیکی بربه خودی پشتوانیا و بریا یا و بیک اول به راستی جی که کجان ترا ساعت خوات دغازن چه ریاتا بیک اول به تا دیسا گلک ساعت خوات و گلک گلک اوی کاری تدایا پیشا خدریش بی لی دیسا دویجم به حالی کاری گلک اصحاب به بیم باش چلویان دنیسه ایوار را بخیر لیل خان سپاس گلک که بیم باش سرچاوه هاتنه یعنی دیار رمان دنیسه دم باش خوشکا لیلا چل درگوش سپاس گلکی دیار رمان ایوارا واجی خیر و منجی سرچاوه هاتنه ما نه حسن نادری دنیسه نوی مروین وسا دیرو که دا به تیپین زرین تین نویسه البته که کجان وی بی نویسر تشتاکن دا نوه یعنی تشتاکن دا نوه وی روزه که بگوتنه تش لیمری دغازه حتی دجی یعنی وان تشتا ببینه یعنی اما سپاسیا ملت ببینه او پشگریا ملت ببینه هیچ کناس کامل ندیشه تنویسه چی ته هلدای سر ملی خانم لیل جان امری دریش سپاس گلک خوش که هیچ کناس یعنی اما برجی می گره که وان تشتا نیشان بکنه بیجن چار ملت جی وان تشتا بزن به حاجی اتمن دنیسه لیلا ما مسته ایور باش سلاو ریز میجی وارانه که حاجی گلک سپاس کارینا حسین دنیسه و نویس کارامه دنیسه ایور بخیر به سرکتن جبوه و سلاوین گرم جدل هم گلک تحس دکنه خوش که کارینه سپاس گلکی همدان رونق دنیسه ایوار باش و شان خوش جان سپاس گلکی ایوار واجی بخیر به کارینا حسین دیسا دنیسه که سایده گویان تو هر بجی کاریته کارکی پیروزه بنیره که کو یعنی ملت دشکرینه یعنی که زانه که نزانه جی ناقصم درش کمیدی بیجم که زانه که کجا فرگو به جام دنیسه ایوار باش اجی فینلاندیای تماشا دکم بجی سر چاوا که کجا سلاوی مجی تر هیا جه اوروپای جه کردستانی یعنی ام گلک خوشن جه فینلاندا جی من تماشا دکم سپاس گلک هر بجی انا را تاجدین انسان ما مستا لیلا و ما مستا سیده گویان حرمت و قدر و گلکی پر البالمه اون هر هبن امجی تا گلک حس دکن هر بستوانا ما هیجا یعنی سپاس کک سیده جی سلاوه تارا ریدکه کرم تو گویی دنیسه تو هر هبی سیده دنیا تو هر هبی سیده گویان تو چاوی منی گلک بقدری کارین گلک هیجا دکی دوینی چقدر قدری تزانه یعنی دیسا دویجم ملت حس دکه که کجان ملت حس دکه ملت زانه که زانه دشکرینه یعنی اسانه اور هم باسی دنیسه سپاس بله بقول خبات منجي ملته يعني منفعتي مني الشخصي تيرانين البته سانه اورم باسی دمیسه سپاس رزدار هجاج بو آگاداری لسر مالبت ما اورم باسی نوی تخمین آمد نوی یعنی نوی چرا که خالد دانه یعنی از راستی جی که کنن از دیسا راستی گلک که خوش مچاره من افتش خواند یعنی بروانگی من فیسبوک وکر او راستی جی که خوش بوم گلک اما تشتکی یعنی بهم بیه گلک بهم بیه و تشتکی گلک مهمه جا که
ما خارج دی سوی بین میدان نما من حتی سری نخوان سپاس رزدار هیجاج بو آگاداری لسر مالبتا مل لسر مالبتا میری خالتن ولی به هیویا خود او تاوسی ملک دیرو که بشارتی و دیسا به زندگی کرن سلاو لتا او میوانی تا گلک سپاس اجیوارا سرکفتنی تقازم از باورم یعنی افکاری و دایه پیشاخا و سرکفتی به گلک سپاس او دغازم چاقه افکاری که سیدا جی دایه پیشاخا برا افجی سرکفتی به کارینا حسین دن سلال جان خانم عزیز و دلال سلام و ریش سپاس گلک خوش کارینه زینر جگر دنیسه ایوار باش جبوا سلام و ریز ما بنا تجیه یا خوش که حاجی اتمنى دنیسه ایوار باش سلام و ریز ما مستا سیدا یعنی گلک سلام دنیسن گلک جی سلام خادشین مرا گلک جی قدر ددنا کاری تما یا دنیسه جلن کرد کم هيا قالوا جلين كردية كم هيا بولتا يعني برسا كاسات كك سيدا از دیشبا بکر اري جلين كردية كم بله يعني اب هر ديري يعني بيرك اچاق تاني شاكر اف بواري اما يكفن ناري او دیاربکر من دیشبا کری او 1900 ده و 5 بابی که 5 دایی که هم مت صندوق خود هلانیه و گرک جی مثلا بجی اتقاضی از این شما بکیم کابرا اگر کابرا هذا حميد جل ناري انا يكفن ناري دنگ تنه دنگ نوی yani amana خناکن نزدن که اري هي دنگ دي amana شو هاگر نکم من از ناین بیداری اول مدر از چی بکن amana جنانن aman بله كاك سيدا قال جلي بوكتي هنا يه بوكا هنا جمتا يعني باري چا خواهد کرن بوكي باري خودی این جنین بوکین بری yani en becik taybetlandiye ki van ne bun cinin bukan yani وکی bana bun ha abim ev sabun yani bu da taybet işte ki Osman yani muhakkak hayal desti menakat yani ama şebi şartı gerekiyor belgus diyelim şebi şartı yani pır bahabun ana mesela ev sanat nemaya Abana diyorum abana. بس حميد جلن اري Öyle. Bakayım ev solana, ev botana, ev botan fadiken. Evce havra. Yani şey dürra. Ev nihal bermezce botana. Ev botana. Ev لأن شالو شاپك كاكو شالو شاپك أنا بهري تشكرنا أنا بريسة تشبر Gez de bejene gez. Hediye gez. Hediye aman طيبة. يعني قالك باش مالا تاما Avana ne mane avana çı خلاص bun yani haydi mukabele. باش كاكو باش واري نها ام سوربريز خاني شاكن يعني ما اقول قالك سوربريز ماشي هنا يعني ازدغاز بجم اگر جوهر محمود مسهر هبي بريس سيدا جويان جوهر محمود مسهر كذا تبر رومات وبنرخه ريز سلامين جرم بو انا بوا ريز دارن يعني جوهر محمود سلامي خطر دشينا وخيمات ددا كذا تديل بر محمود دنيسه ايوار بار سلام وريز ماموستا سپاس گلک رفیق یاکو دنیسه ایوار باش خوش که لیلی میوانی ایوان بخیر آتیای یعنی
سپاس که گرافیک اون تابی برنامه دون دبی سرحد دون سگلو با رئیس دار سعیده کار و باری خود چه حجتی وی هیه چه پیوسته جبونا بون بیکرن که کو دوینی پرسا کاسا هیه دوی پیوستیات چیه و چه یعنی حجتا چیه چه دغازی چاقی بیکرن یعنی وانا از yani نکارم yani az şerm kim tezani bejim yani eftişt yani vaki az şparat bixwazim yani ki çi نه تخار tiştek نبازی که کو اما beli چی yani بیجه gelek tişt yani gelek tişt hene niha nikarim bikire ji ber ku ez deynî min heye ez deyndarım gelek min deynî wan tiştan me heye û gelek tişt heye ez nikarim bikirim yani dil dixwaz yani emecî karsazekî dest bavêjir melciyekî wisa navendî çêkirî bana bawer bike ev müzeya min di Tirkiyeyede çil û şeşemîn e yani li gelek bajarên Tirkiye û li Kurdistanê de müzeyên etnografîk nînin yani ev ji şansekî mezin e li Bakurê Kurdistanê yekem müzeya etnografîk em xwediye müzeya etnografîk Vêja em bêjî karsazekî wisa heba نه اجی بانگا وان کارسازا دکم او دغازم جا رژیم برا اوا نمره بانکی جی بینه سر اکرانی دیسا جاره که از این بانگا وان کارسازا دکم جا از رجاوا دکم از هیوی وا دکم اوا نمره بانکی هر تش نویسه اون دکارن بنویسن یعنی آلیکاریا وی مروی اون آلیکاریا مرو نکن اون آلیکاریا وی موزه احتیاجیا min yani ihtiyacıya min ji bona malbatî min ihtiyacî nînin ez memûr bim ez meaşê xwe distênim lê meaşê min senê têra min gelek em bêjî îstêqaqê malbata xwe min aniya daniya vê derê em gelek me gelek şerê qiyamet ji me kiriye bu tu diçî Tuytê me îstêqaqê me nizanî heqê me tu didî van çopê xelkê tu tenî vê derê em vê derê mexdûr dibin lê yani em bêjî wek meaş min ciya me tu alîkarî nînin lê qurîşê bi perê bêt ez wê wekî garantî em ez vana dikim tiştên kelûperên millî va dereva dikim yani ez wek min dîsa got ihtiyaca me şexsî maddî şexsî yani gelek zore kako can ezanım te evet ne boy xadik yani zore hema heri ciki je reji heri ya makine lazım hep lazım yani pere lazım o pere gelek ne mezinci lazım ezerca van karsaz adıkım yani kerem axa alikariya bir müzeye me bakın hanara tajin denvise raz denvise alikari nek tane ji bakure wari karine lazım tamamiya Kurdistan rabe piya bibne komek راستی گره که همی را ببینه کمک کار هندکی کاره که پیروزه کاره که پیروزه گره که اوی پشت را اوی گله یعنی کاره که مهزن بده تمامی ملت سرحد آدار برای می دلال دمیسه که که پر پیروزه کرد بی خواهی و بی خدا نه اره که جان من دیسند بیجم کرد چرا بخواینه دیرو که ملت دن رند خملینن رند کن لیچاق ملت را لازمه یعنی بدنگن زینر جگر دنیسا خوش کن لیلی ام کرد جه هفدو هز ناکن ام هز ناکن راسته ام هز ناکن نماج از دویجم اف پرسا چما حتی ناکه از نکارم بی برسی بی بستینم دیسا جاره که جا ام دیدی چند جاره از وین هجمارا بانکت این مسر اکرانی هیوی وادکم یعنی خیرخواز ملت یعنی خیرخوازی بکن وارین میدانه که مزنه وارین بکن به نوی واجی بمینه هم بوان کارا به کاری بونا ملت هم دکارن دیرو که دا بمینن دیرو که ملت خود بمینن یعنی نماجی بکن کاریه هیوی وادکم یعنی پره بید وکی چاوا مثلا پره لبانک تی رازاندن
او پره آلیکاریا بیتن از بدم کلو پران از بدم وان تشانه عیناً دیدی ساعت خاطره هلبت وان که تو هلبت لخاطر ناوی یک ناخوی هلبت تیوان تشنا بکری تی دوباره بکی اف خزینه ما تی دوباره بکی سه باره بکی اساجی پر از دی سادریجم اما تامه کی سه خاطر چهار خاطر لازمه چاقه هر تشت به جیوار کرنی یعنی لازم تشتک نماشه دیش دی دیگه بیجم تجدید دنیا ایرو روزا حس کرینه یک اگر روزا حس کرینه ولی هم شاردان حس کات واری شاردان کات واری بیتری امیرو واری لیلا خانم واری از هم حس تشتک کنی برم بیجا کرم که شاردان کات بیتری تماشا که ها عین مثلا هم رونشتن بر هف مقابل هف گو چاوی خواه بگیره و دبی خواه بکن مگو می چاوی خواه گیرد و دبی خواه بکر تب بری کن من تجی دلار و مارک و ایرو لیکا معنویات هم تی تیر بکن از راست نافرمشم یعنی مگو تجی دلار بکی و احتیاجی هم ببینه لی چاوی من دیسا و لی بنیرد یعنی معنویات هم ذره تیر نابدن شوی چنده مگو تکلیفا فروتنه نکل من نکل مالت و ساعت تا خوش ساعت تا خوش اکو جان سلام و ریج جبو همو گلی کرد و سرکتون جبو برنامه و محمد علی ما یکم تمیسه سپاس گله که محمد از دیسا دویجم همه را سپاس همه را چقدر کارنو پار وکن بنکن بیجن گلیکن در قوی موزه etnografی در قوی مروی خمخور و خیرخواست یعنی بکن گوهر محمود ایسا بری سایده گویم بو وان که من شوپین ما جی فرل پیوسته بو خراب نبه هلبت دبه ام زودترک پشگیریات تا و کدات تا بکن سر چاوا خوشکا گوهر هلبستان ما هیجا اگر اون تشتکی ایسا بکن یعنی خدای و راضی به خدای و راضی به یعنی ام کدا و نای بیر کردن او از آنم چاقه که سایده جی اگر یک جالی کاری دکه سر روبیل خود تمی نامی وانا جی دنمیسه راست که سایده یعنی تمی نامی وانا دنمیسی که اگر آلی کاری کریه و دکه جی بله کی تشت چکی که سایده از آنم ببرنه از آنم جنه که یعنی هلبستان ما اصلی که قادر جی آلی کاری یعنی قاسی قوات آخوا آلی کاری کریه یعنی جنه که اگر دکاره هیچا دیسا اف جنه پیره کامه گوهر نویسی افتشت یعنی اگر اف جنه که دکاره اوی آلی کاری بگه چرا اف کارساز ما اوا جامعه ما نکارن افتشتی بکن یعنی از عجب مایی دوینم از دیسا دوینم از ببورین از جانا هرچی خبردم لی راستیش دلی من گل گدیشه اگر جن دکاره نوی تشتی بکن یعنی نه ماشوانه یا پاکی نه تشتک یعنی اونا دکاره نوی آلی کاری بکن چرا هم کارساز من نکارن بکن چرا نکارن دست خود جیب خواخن یعنی چند خروشا بشینن بونا ملت نکو بونا یعنی برسایده نه چرا نه لازمه ماش خود دستینه دکاره عبور خواب که یعنی لازمه افتش بخوای کرنی کارنا اوسیان درس مخابن ام ناز حز ناکن ام قدری هف ناگرن سات هف تانی بای هف دکبن گوتن گرنگه لیکار گوتن گرنگه راست ایت زام تشت کاری بیشی لیت کرن زوره سپاس کاری نخوش ماینا حسن نادری دنیسه در روپیلا بربانک تیوی به ناوی گشکا گوتنی به روپیلا بربانک تیوی به ناوی گشکا گوتنی یعنی هر یک برای عالی خود عالی کاری بکنه هر یک بچه دکاره چه خواست دکاره چه خواست مجال آنه هیه برای بکنی اون نکو تنه از دیسا دویجم ایرون نمونه ایرو یعنی برز نکو بره نمونه ایرو موزه اتنوگرافیه لی نمونه ایسا گلکن یعنی گلکن هنکی سروان تشتا گره که بفکرن سپاس ببورنا من شاکر بری دریش که کرم آخا بله مالا من دیابکرم از بلکی های واجه جی نبتن بری دو مهبری خوین کت سر مجیه من یعنی اج مرونه فلتیم از هیچ نها تداوی دبینم یعنی بلکی او
از دو کفم جب هی دیاره از وی گرمی کلید از هاتم وی داری من یعنی وکی زاروک کی بیخوادی مگه تو محسیم از وی داری بیخوادی مای مشر و قیامت این مال که بود تو نخواشی دیدی چی وی دیدی چی بگی دیدی بکوی نف دست الله پان از هاتم وی داری من درمان کردن او خورد بیجنه داده به هر یاد کن کتبو کلاوی شبانه وکی کریه پس کتبونه کریبون سراد از چون من درمان آنی من کمپله من درمان کرد بیجاره دیتا تگره که بزوزه تگیده بزوز بان ادویجم بزوز نما وان خالی چه هم که همنا دکارم بخون تگره که بزوزه تگیده هانی جی تتونه باشه بله ارابو مشخان مساکر من نفتالین کرد آن هاج من نفتالین کرد و برنامه و دروش بله توش مرا بیشی من نفتالین کرد با هر در من نفتالین کرد بیجا نفسم رو ده چکیه از چون من مرکزانی مدیسم پاپش کرد من دری پنجره بکر خدا بس سی روزه پنجره دری پنجره بکری جبونا کو بین بچه هیچ بین نچه یعنی از وسط وی نقاشیه وگاز هم کارو خبات کاروباری و ببینم کاری و ببینم باش بس هاتم یعنی اگر از نه هاتبام او وی بکتبام وان خالیانه قمپله وی بچولانه یا وانه همون پرنه رافتی یعنی کرینوانج بوهایا نه کو پرکه کو پرنجی بیله اما تمام نمونه دیرو که نه نموش دیرو که نه اما تمام لازمه برای کسی که نفکره اما چیه یعنی دارن جل نزانم چیه نه اما هر توش دیرو که اما گره که بخوای کرن گره که بی پاراستن اصلا ساعت آتا خوشم خواهی خوابم جی شانازیه یا موزه اتنوگرافیک یا آوستوریا ویانا بری از نخواش بکبم مرکتم پیوندی عین وصلا به ویدیو کنفرانس ام 2 ساعتم به هفر آخبین از هاتم دعوت کردیم گویم خوازین تجربه انت استفاده ببینید سود ور بگیرین ام دولت ام کاری تو دیگه کاری دولته یا ورال بیدرش مره هنک او سمینار بده ام موزه هندی جبین انت بدم وان بدین داناسین از نخواش کردم من جوان خبر دادم میگه حال مسئله و خمگین بم گو اگر کات کنگی خو آماده دید امیت دیسا دعوت بکنین ولی ما هکیل بیدری امش کارو خبات استفاده بکنید سرگول سر که سرگول سر دمیسه دست این سایده گویم ساق بن راستی کدک به هم پیه دوی هر یک جو آلین خواه و آلیکاری بدنه دوینی ملت یعنی دخوازه که کجان بده یعنی گره که به اشکره کرین گره که به شروع کرین گره که به نشان کرین چاقه ملت پی بحثه البته یعنی ملت زانی نه یعنی چونه یه حق از دیولمنت نینه یا هی هبون آوانا تنه هر کی دخوازن آلی کاری بکن لیه کارساز ما و بیزنسمن ما ناکندشت ایسا باشه که کجان هویا سورپریزه نه یعنی مگو همی سورپریزه که حاضر کن تگو سورپریز جا کرم اخواه حالا هم ببین اف چی سورپریزه یعنی داوی همی دیسا هجمارا بانکی نشان کن همی دیسا جاره کشی بوا کلینن من دکی می گندیه منه محله منه مروه منه صحت خوش بخیر هاتی که تجی بخیر هاتی خیلی دا بی ما مستاچان باشن سپاس گلک باشن بجل کردی به خاشق و نیره یا چخوا خاشق صحت خوش ایهونی ما بودی شاکن ام نه هنرمند نابدارن لی ام لگوری خواهم جست مقامی تشتکیش ورا بیش دائمی نها ببینن حالا کرم آوا چیه حالا کرم کن Loshvano, 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 Jaro del Copano.
بیش برخمانوش برجوده با و بیرانو سرانا بیش برخمانوش برجوده با و بیرانو لیلی ما گوونده بگیرن برا لبی؟ من گو لیلی هم گوونده بگیرن برا گوونده دیوانه بگیرن چکن ناوش واری هبنده باز بردابو دولا گنده ناوش واری هبنده باز بردابو دولا گنده یا سر بری یا در بری یا نو بری بش بلنده یا سر بری یا در بری یا نو بری بش بلنده ناوش واری علیه باز مرمدا بیم علیه ناوش واری علیه هو دلال مالی علیه باز بردابو دولاس بیه باز بردابو دورگلیه باز بردابو دولاس بیه باز بردابو دورگلیه بریا مالش مسرحیه یاد تربیری گردش بیگه بریا مالش مسرحیه یاد تربیری گردش بیگه جانی ناوش واری امره باز بردابو دولا زره ناوش واری امره باز بردابو دولا زره بریا مالش و اسمره یاد سر بری گرده زره بریا مالش و اسمره یاد سر بری گرده زره ساعت هوا خوش و گلک دنویسن دویژن سرکروسر دویژن پیشنره من اوه ماموستا سیدا گویان سترانا شامیران بیجه سترانا شامیران انتقازن گلک جی یعنی گلک جی که خوش دنویسن یعنی نابین از سلاوا دچینه افرم دویژه دنگی و دنیبه گلک سترانا شامیران میدغازن جواجا یکو اگر بلا جاره که دی به او شامیران دنگه که بلند جیرت خوازد و بینا نفتالین ججوی دارید هم دنیا هوا گرمه و از هنگی نخواش دادی از دکرم دکخم جه جارك دني به برا جارك دني به يعني قالك اوكي سلاف وارد شاندن و دنگ خورت مراش قالك كارينا سندن ام قالك دست بدنا دست هف اگر ام ملت
تخوا حز نکن امی چاوا والات آوا بکن قدری هف بگرن یکی بلند بکن دلی هف نشینن هونی سر کبن ساعت و خوش به ملت من جوا حز دکم سلاو و ریس کارینا و سیان درمیسه اکن هلبسانا نا ایجاد درمیسه بنره یعنی گره که راستی جمع هف حسک بکن محمد الدریم درمیسه مم سعیده کاسترانا هستا هنه ماجی تا خواسته بو هستا هنه سانویسه استرانا هستا خانه خواستن بنی تناس دکن استرانا ایتاشی زانن که کو از نه هنرمندم دنگ بیجم لی اوانا من کم کرین استرانه از بیجم اوانا من همو پرتوکا من یا فولکلوریک ده استرانه فولکلوریک ده درکتیا رجب هربون که دعوت دا وان دعوت دا استران تنه گوتن یعنی نه اوانا مخابل ای استران جنوتو حفتان حتی نها حتی نوتو حفتان جه دعوتین ما بدفکی به اورال بو یعنی دو به دو چار به چار دو گوتن لید ودگراندن لیج نوتانو ورده ایدی بونه ساز و ارگون کیبورد و نزانه چی اوج قتل کرن افستران آنه انسان نوتی ده من جمرین رزگار کرن ایک وکی نهاتو لی بگری چارک آفی جی نابینی ابانه من سال نوتی مشوره گوت نوتو دوان نوتو سیان من دست بکر من ابانه جمرین رزگار کرن همو بونه yani eğer tiştekî ji bêjin naberoka wî çol kirine xira kirine li gorî orijinalîteya stranê gelerî nabêjin kirine rap pop nizanim çi yani xwedegiravî modernîze kirine lê herim andine qetil kirine ez ji wan re dibêjim hûn qatilê çand û hunerê ne ji wê çendê ez ev tiştên ez dibêjim ên ku min kom kirî ji salên notî ve min kom kir گوهر محمود نیسا گلو هم ببریند گوهر محمود نیسا گلو هم ستران جزیره بوتا یین که افنار جی دبیجن یعنی نه ستران جزیره بوتا افنار جی دبیجن یعنی نه بله اما ستران جزیره ممانه جزیره پایگارش ریحانه ام بین سخوازی از بحثا شامیرانه بکم دیروکاوی کونترین سترانه دو کردستانه ده yani eva vaki belge ke çandi huneriya gele kurda zamanı urar tuyanda efstran hatiye çekiren lister keça kral urar tuyan efstran hatiye goten hengi kral şertek daniye tadi tuşba bajarê wanê bank hilderaya li bajarê wanê gotiye hecî av ji ciyayê erekê bêne bajêr ez ê keça xwe bidimê evane bêje em bêjî wekî eyna dîsa karsaz kakî dewlemend heye diçin palet berdin û co dikişênin qenal tênin wanê ev Joya Şamirane hejna taxekî ya wanê navê wî Şamirane taxa Şamirane qenal tênin wel hasil keça xwe dite bija ev govenda wî jê li gorî ahenga şepol em bêjin ya bihrê tedî hay ew med cezîr heye jê re dibêjin ya pêla çûn û hatinê daweta Şamirane ji eynê wekî wê ye li gorî wê ahengê dawet tê kirin bija ji wê çendê ez bêjin kontrîn kevintirîn strana ê Kurdî em dikarin vî wekî nimûne bêjin Şamirane biçîk bêjin biçîk jê bêjin Kralê Urartu Ermenî bû Kralê Urartu Ermenî bû kek me te xwîş me divê Urartu jî eva ya Kurdî ye ne ya Erbeniya ye lê eva bersa dîrokî ye Şamirane
مالای باب هشامیرانی جو کشون از بحروانی مالای باب هشامیرانی Kayse satki seveli dani Malay babi ayşamirani Ay berdere merdalaş dani Malay babi ayşamirani Camerani çober kaşa Malay babi heyşamirani Sesat ki sevdaşa başa Malay babi heyşamirani Berdeli mehneş belaşa Malay babi heyşamirani بس بنا گلک سپاس ساعت خوش از دخواستم تماشاوان مرا بیجیم یعنی ای اون چا دوینن موجبونه ماشوق یعنی موزه اتنوگرافی یا که سیده اگر هونجی بونه ماشوق موزه اصلا اونگره که آلیکاری به موزه بکن از خواهد راستی جی بوم مشروق به اتنوگرافی و از زانم چاره افکار گره که بردوام به گره که افکار اثر بردوام به از ناکا یعنی برنامه ما ساعت اگه دکشینه اوای دی بنره ساعت نیمه زیادتره یعنی بردوام دکن از دی سجاره که جی هجما را بانکی تین مسر اکرانی هجما را بانکی یعنی که دوازه کاره بنویسه یعنی هنکی دریج اجی لیریج برای هنکی دریج خواهی که چاقی بکار بنویسین جی هر یک با آیی خدا چه خواست دکاره چه دکاره برای خیر خواه بکه یعنی خیر خواه بکه و از زانم جی که اکسایده جی خاصی قوات خواهی هر تشتی بکه اوی موزه هی دولمند که خدمت ملت خزنه ملت ما هی دولمند که بری هر تشتی ساعت قامت ترا دخوازم یعنی تمام کی درش سرکرتنی وی کاری قدا و ایشالا روزا کی چه دیویژن یعنی روزا کی ام بزن به بحثن چاقی جی کی خیرخوازک هاتی دیدن یعنی جی کی مازن یعنی اودا که مازن گرتیا یعنی جی دولتک یعنی جی کی مازن گرتنه اوا موزه اتنوگرافی بیا موزه ملت کردا همیا سرکرت نیوارا دخوازم سپاس تماشاوان مراجی چاقه ای رو تبی مبون چاقه اما ایشا یعنی بونا من اما راستی جی یعنی هست خمی من گلک اگدن و گلک جی دل ایشی که مزنه بونا من و پروکر اون به حسیام یعنی و از باورم اوان نمونه که اوان نموشه که لی بسروی نمونه ام گره که هنکی هم حس کن هنکی خیرخواز بن و هنکی بکار بن آلیکاری بکن و گلک سپاس که سایده اگر اون دخوازم تشتکی داوی بیشن کرم کن برنامه ما سرهم داده باشه امی واسه امی داویل امی بسترانه کی داویل برنامه اخوا بینین لیش بری که از هرن میداری افسران شامیران به 8 واریانت هم به 8 مقام تیگوتن بلکه هیچ زیادتر هبلی از زانم 8 مقام وی هنم بلکه مثلا بیجین هنک دبر وانه بیجن ولا آن موشی بیجن اف شامیران نوسایه یعنی هر یکی لگوری دبر اخوا مقام دایا بستران شامیران بله سانه سرچاوا ام هیوی استرانوانه و بوی استرانه امی برنامه خواه سرهم دابینه کرم کن باشه
سپاس خورتمه هیجا جی سپاس گلک ساز بندی مرا خورتمه هیجا سپاس گلک بونا تبونی گلم و گلم و رندم گازن آمد گلم و گلم و Gönüm o gönüm o rendam gozel Ahmet. Gönüm o gönüm o راب و کارم و رندم گازن راب و کارم و Tabu karım o rendam gozel Ahmet. Tabu karım o های هبرانی حاکم و رندم گازن آمد هبرانی حاکم و Evrani hakim o rendam gozel Ahmet. Evrani hakim o های gelmedi پیش bezgefti رندم گازن آمد gelmedi پیش bezgefti Gelmez mezgeflerin tamı gozel Ahmet. Gelmez mezgeflerin ای مبدلو به قوتی رندام گازن آمد مبدلو به قوتی mebdürü kuvvetin tamı gozel Ahmet. Mebdürü kuvveti gelmez peşleri bu rındam gazan آمد gelmez peşleri bu gelmez beşleri o rentamı gozel Ahmet. Gelmez beşleri o مبدلو به کری bu rındam gazan آمد مبدلو به کری bu mebdürü bir kere o rentamı gozel Ahmet. Mebdürü bir kere o ای هبرانی خیلی bu rındam gazan آمد هبرانی خیلی bu Evrani khiri o rentamı gozel Ahmet. Evrani khiri o ای هر بگو هر ونا رندام گودن آمد هر بگو هر ونا her mingo her vene rentamı gozel Ahmet. Her mingo her vene ای سر بلا خنزلی رندام گودن آمد سر بلا خنزلی Sermelal khensiri rentamı gozel Ahmet. Sermelal khensiri ای بال بابو گاوری رندام گودن آمد بال بابو گاوری Mal baboy gaveri rentamı gozel Ahmet. Mal baboy gaveri سپاس گلک گلک سپاس مالا و ساعت خوش هیوی دارم امی دیسا گلک جرا راستی هفته بین گوهی می چاد ویجه سر هف به یعنی امی ببینه پشتی وی برنامه یعنی کارچا پیش دچه و چه آلیکاری هم دکارن بستینن سپاس تماشاونی هجا حتی یک شمادن از خاطر خوب دقازم بمینن خوشی و سلامتی دار خاطری با شباب